Ni gukoretwo na mateta ma unyihu wa ndawa cia murimu wa mukingo guku bururi-ini kurumirira gucererwo kwa ndawa cia ARVs mweri-ini wa 10 mwaka muhituku kuuma kuri ruhonge rwa kuheana uteithio kuma bururi-ini wa Amerika. Na kuhitukira ndumiriri kuri nyumba cia mohoro, minista wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe na ugite ndawa irahingiririo gicukiro-ini kia meri mwena wa gicuwa-ini ni ikurekererio na bururi no wetereire ndawa ingi kuma kuri ruhonge ruu. Mutahi ugite bururi-ini wamukirite uteithio wa ndawa cia ARVs kuma kuri honge ingi irirathie na mbere na kuheanwo thitari-ini itiganite guku bururi-ini, indi akauga arwaru wa murimu uyu megukorwo makiamukira ndawa cia kumanyitirira kwa ihinda nginyanagia riria uheani wa ndawa tau kabere ugucokereria. Ndeto ino ya mwihoko yukite uriri kanju ya magavana igwetete gikaro gia kwariria unyihu wa ndawa ici kaunti-ini na ministry ya ugima wa mwiri, ministry ya kigina na ruhonge rwa NASCOP makiuga ona imwe cia kaunti gutiri na ndawa ici na arwaru ni marathinika muno. But referring to a county where there is zero supply of ARVs for children, you should go to Homa Bay in the sub-county of Suba. The CEC in charge of health this morning told us that in Suba sub-county, ARVs are zero, whether for children or adults. So that's a very, very serious situation. Riri nirio rita ria mbere hari miaka 20 bururi wa Kenya gukorwo na unyihu wa ndawa cia ARVs, ministry ya ugima wa mwiri ikirira arwaru othe ya mukingo. Thirikari iri muharini wa mbere wa gutigirira uheani wa ndawa ici ni watwarithio na mbere hatari kihingico giothe. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rwakwa ni Wanjiru wa Foro.